Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng samla maulai pelun. Haka jinga kendu obat menteri rangba kajela u Konrad K. Sangma menta kasngi ka arphun riu tarik unai wieng. Kaladawa na kasorkar bakadai ban penstet no ya ka jingpen kenria ya kamarten na kasnong maulai. U Presiden kaseng samla maulai pelun u Bak Samuel Biam u laong ka jingdon kamarten ha kasnong maulai kalawan rak jing ya kinong snong. Bat hadin bau Urban Affairs Minister ulalet pet dalaki jong kihman. Ladap ban syongru ia kajialang halor kanikamat ha Secretariat. Bat ha kabayadai bat kanika benta ka sorkar ru kala syemkia. Ulaong bahalor kanikamat ka sorkar ru kalathung ya kawai ka Martin Site Monitoring Committee balapet benia da umenteri ubak sniaw bahalang dhar. Badan bentalang katanat penroisor ka Shillong Municipal Board gidekot kaseng samla maulai pelun bat ka maulai taun dorbar. Ulaya thu bakane ka kam kayat haduk menta bat pentip ru bana kaliang ka sorkar kala syemkia. Hakaba kiladon ka tu kat ni kibriye ki balawan banterwa ya ka jaka bat ka sorkar kala de ban letpen ya kita ki jaka. Hakaba ka sorkar kala jiet bat kala watlat ban lek khamba ban nomi jing hadien habun. Uba biam ula ongru bakaseng samla kala penken mau ya u CEO ka Shillong Municipal halor kanikaman. Namar kathong jong kaseng samla kalong ban penken ria no ya kamarten na maulai. Ya habis itu kini kemat kani tu IP kani kekam kaya itu mata. Nagaliang jeng sarkar ki hakajing song komiti ngelada ban song komiti ya kani apa sekretariat. Habis itu kani kebentang kani tu IP nagaliang government kat Sintia. Kidan tu kani ki jeka ki bakila kiladon ki beri ki bon terwajaka. Dan nagaliang government kalau ada pen one page kita ki dan ki jeka ki bakila lipet tu. Kidan ban nama kidan kam ki jeka dalam ki bakila anak short list no. Tapi kini ki jeka nang hap an ban nek khamha kanang ba kanumbi jing hadir habun. Dah habis ini bukan ni kebentang ni tu IP nak yang kesem-sem pun kini ke isu ke im bat nak kepuar sepuar dang haki kiat tayo ni tu IP ngelak remind you CEO untuk step no kini kekam bagi song dia kena berlak step kini kam ba kom sumi kalau ba di ben penkria bin ya kemarten nang kini pok mulai ni tu IP dang haki ni tayo belak dem kejingan kit keladon kejingan kit ya kini kinyut plastik dan kini kira cukup semen plat kit cukup semen kitang ya kini de kembas autrok ada santrok kit ya kini kinyut ikerman baladakan long kemudian ke mutla si bentana kejingan lenti jong sama pulun na bota kini ke isu habis de kemarten kakam kelanang ya dan ngilah persor bahaya ke department ngilah persor bahaya minister ba ya minister ke department hi ba lakum nuru ngidai ban dai ban wenge kemarten nang the ban ladam palak banweng sendat nama kedai long pendeng isu ke balak krap lagi di senam dengan sukuman pok sarkar ke simkia ke kemat ya andala yo ya ke jaka ke biang kalau menta ke landfill ke jaka ke banlek landfill lanang penyai penyo ya ke jaka dede halor kata kadang rem bagai isu marten hi nagapur sekupur maka ladam ke komiti bangin semi tan surok kam sudai ngin hakkan follow up lembaga komiti dan kalian ke government ngai tu itu hilah simkia ya ke kemat ya ke kemat nomor ba kalian minister kalau concern ya ke marten isu tekani hi kedega jingkran ke jongi ban ke jingia lenti jong sama pulun habai dei ke marten nginum sang thai ya ke isu marten hak komiti hi kumut kakam kaya